Siku ra Mbhukuto wa nhundzu emavhengeleni leri tivekaka tani hi Black Friday ri languteriwa ku va ri na mbuyelo wa le henhla swinene eka vunyingi bya mabindzu laha tikweni. Vunyingi bya mavhengele va se va sungulile ku tsema minxavo ya vona ya nhundzu kusukela hi masungulo ya n'hweti leya Hukuri. Kambe Black Friday ya nan'waka a yi nga fiki ka leya 2019. Nhundzu leyi nga ta xaviwa yi se yi tlakusiwile swinene eka mintsengo ya ku fikela 11.3 billion rand kusuka eka 10.2 billion rand ya lembe leri nga hundza. Mavhengele ya nhundzu ya swa vumaki kumbe ti-general dealers va languteriwa ku fikelela kwalomu ka 6.2 billion rand eka Black Friday leyi. Xiyenge xa swimbalo na xona xi languteriwa ku fika eka 2.7 billion rand. Va ABSA va ri ku ni ku tlakuka ka bindzu nan'waka nakona ku languteriwa ku va ku engetela eka Black Friday ya lembe leri. Vativi va ri mavhengele lawa ya xavisaka nhundzu online na wona ya ta vuyeriwa swinene. Vulavisisi byi kombe leswaku mavhengele yo tala ya fanele ya kota ku va ya kuma mali eka bindzu ra Black Friday hikuva swi nga ha tika swinene ku va va fikelela eka swikongomelo swa vona swa mpimanyeto wa swa bindzu loko ko hundza siku leri.